Arigiti a mahiũ mekinyĩtie mwena wa Magadi kũbeithia bunda cia aikari njanjo ya gũciĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩtiganĩte, makiuga mĩbango ĩno ĩratwarithio kuona ndũrĩrĩ nyingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ ciĩbokaga bunda kũmateithĩrĩria mawĩra-inĩ matiganĩte. We've been able to attend to and also vaccinate 2,000 donkeys within this area of Magadi. And the key services that we've offered is free anti-rabies vaccination together with anti-tetanus vaccination, as well as treating other key conditions that are affecting the donkey within this area. Wafadhili hawa wa welfare wanatusaidia, tunatunza punda, tumeweka mikakati zote mpaka ya Tanzania na Kenya ambayo punda wengi wamekuwa wakitoka ukule wakiibwa. Tumeweka wazee wa kijiji huko na wanatusaidia sana. Aikari mugite njanjo ĩno ĩgũteithia bunda ciao kwaga kũrwara mabinda kwa mabinda, amuriria ciarwara maũndũ maingĩ nĩ marũgamaga. Wamama, hii punda imesaidia sana sababu hii punda ni mkono ya mama. Sababu hii punda ndio nategemea kuchotea wajamii watoto wetu maji. Sisi tunatembea na mapunda. Sababu hakuna gari nyingine. Hii punda ndio nategemea. Naenda kilomita mingi ikibeba mzito mzito kama maji na unga. Sehemu hii tuko hatuna magari. Hizi ndio magari tunatumia kubeba mizigo kupeleka nyumbani. Bidi ya mibango ĩno aikari nĩ makathĩrĩirie thirikari nĩ ũndũ wa kũbinga ithĩnjĩro cia bunda, makiuga namba yacio nĩ yongererekete na gũcangĩra kũnina mũtugo wa ũthĩnji na ũici wa bunda. Wakati walipokuja wakafunga kichinjio, sasa tumeona zimeanza kuwa tena mingi na zimeanza kuwa kurudi. Hapo awali tulikuwa tumepata shortage ya kubeba vitu, lakini kwa wakati huu tumeiona zimesaa na zinaendelea kuwa. Kwa hivyo sisi tunashukuru wale wamefikiria kufunga kichinjio. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Mase, Wadia wa Mũrĩithi.